Mingju la mon sabania durtang milnga kanoma kum som paruk kania forward atlan kate te kan ni lai tang kum riat vel kan ni tang ka khel tan football hi katuya ka chung de pon min tui puya football player thatak ni ka tum wangin ton thleng ka ke kapa hian min fui na sai mema kapa hian phura tam tak min pe kapa wangin ton thleng bo ka thleng thia kapa wangin football poi ka khel chau ka khel pha ta ka mingchilal mon ki ma ani a durtlang melnga kan oma kan chungkwa kanu hawin kan la khosani ke hian sarkar na ka thoklo business lampang hi rem ang hi kan tikol ve maya kan nu hi kan pui hian sarkar achuna thoka chu kan ei san na ni mai ka fa paming hilal mon zewa kholring ania kumsom panga ania chuan football hi te train atuya ano pante ta tanga football khal reng thin hi ni tle man han lei kang ve dewa kumsom anan thin vela tang te phei ka chen khel tak khena a khel chho kumriat kumruk kumsari vela tang te po khan kholai an pet na sa amaro chu eng local tournament kan tiang che ta chen kumsom rual velan ni tang khan khel tan ve ni kan veng vela chon local tournament vela chon kan champion fawa best player te pok kala ve nol to chuan sang ni som pani khan Aizol district ayo in long taya kan jina sang ni som pali khan I league khan kan le chu chun dok I league kan jin khan group stage khan Bengaluru ne anh khela ta khan 1-0 kan chaka ta jong kapet gola chu ka hriat ve ranga chuan no pui ka ti ke ma chu Goa ania tun kuma sang isang paro manifaten ne ka fa pa hi chunin lamun so ai chun anuna tha ka ti bera unau te apo en ton ro ka ti thin chu a hau theya du to kin kan hau theya hau hi a homi lawa e zom po tum ve thina amaro chu nu le pa te an kumin tlema engemo hau ngai rualan lo ni ve lai hen an hau chang chu om lo thei lo he tiang ni kho hian a hau thei discipline thei nu le pa te na kan discipline thei alan ni lai tak mai hi ami sia ka chhun ve lai ni ya tin pakhata chuan football ne lai kai hnoi chung changa chuan ruwa po sur se class school bana chuan le kha zir lo chuan ka school kal ai item ka period pakhat hi atia ruwa sun hnoya po hian tuma feel a pom lo ma se ama hina kal trang pe ya chu tiangin zinga po school holiday chuan a school zirlai subject pakhat anga hina ngai ve chulai chu a football na in kai hnoi na lai chun ka chuan ve lai ani a football hi kan tui puya ai zanna tan po hen mangai se kan tia tiang khop chuanin chu ko hen kan lo tui puya amaro chu foreign amt chu tiangin an thengang ti ka ring phalawa India aram khoi mate chen academy tha te chu ke pon thei to bin kalo kan hriat phak ve chin anga te chen kalo boi pui ve thei thi mayang amaro chu hlo thlin na kan la hmulawa e tuna foreign thleng tura an han select ve hi chu kan rin phak ba kan kan lom khop mai ne tuna hianin mizo bi ka po India ram chu selo mizo bi ka po no pang anoi telin idi tiang tuna an din huna din hi an chak ani chu tiang din huna chu an dinga poisa tam tak sengin khulaya an zugom don ania tuna an hena ka sei to chu khulai khuan tam tak poisa tam tak sengin in zukal don ania thiante zinga po in elnaril ru in zuk nei lo chun in hlotling chuang don lowa khulai Germany academy thataka po zuk omula in elnaril ru puchunga ati tu chewina India io nge tura andu ang chewa chu tiang tur khopa injuk training chu theina turin ril ru zong le ti tak taka in omangaya khulaya nuam ti le akhatiang a hok lak zong ro tangai to lovin nuam pen juk nuam salawang
in zuk ra thei veo mai theni ti tak ta in zuk ti chuan chu ti anga a hlot ling ngei thei tura hrom zuk tur chuak turin helai sponsor tu chuina an be sei ang nge India ram ai ok kalin ni ang nge kharin in zuk om don nia ti chu ka cha kalat ka cha to kala cha sel bok don ni ka thei top ka chuanga mi sponsor tu le ka chungte tu dan ngein ke ma thaber le ka thei top pe lam thangin ti ka tu ma